अहानबदा मरुइबा पाउ दरबार रिजोल्यूशन की मतुंग इन्ना माइतै सिंगना मनाक नकपा अकोइबदा लेरिबा चिंग सिंगदा खुंदाबा याई हाइना हराउरौ विलेज डेवलपमेंट कमिटी की सेक्रेटरी नोंथोंबम फुनिंद्रोन हाइख्रे खुरमजरी Am-Istv की मणिपुरी पाउ मिटिंग ताबरीबा सिंगबु तराम नोकचरी पाउ संतोंग पिजरी दरबार रिजोल्यूशन नंबर 10A जुलाई 20 1932 की मतुंग इन्ना माइतै सिंगना मखोई मनाक नकपा अकोइबदा लैरिबा चिंग सिंगदा खुंदाबा याई हाइना हराउरौ विलेज डेवलपमेंट कमिटी की सेक्रेटरी नोंथोंबम फुनिंद्रोना फोंदोरकले वाफम से प्रोटेक्शन ऑफ अवांग लेकिनथबी फॉरेस्ट एरिया हाइबा थिमदा पांगथोकपा नोमगी ओइबा अवेयरनेस प्रोग्राम गा मरी लेनना फोंदोखिबने अवांग लेकिनथबी डेवलपमेंट कमिटी अमदी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पुन्ना सिंदुना अवांग लेकिनथबी कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकपा थौरम अदुदा साइकिल रेंज की RO असलम खान अवांग लेकिनथबी डेवलपमेंट कमिटी की प्रेसिडेंट अमदी सेक्रेटरी अमदी अवांग लेकिनथबी अहल लमन सिंगसु सरुक्याखी नोंथोंबम फुनिंद्रोना मखा तारादुना तंपाकी मफम द खुंदारिबा मैतै सिंगना मखोइगी अकोइबदा लेरिबा चिंग सिंग असिदा खुंदा लेताबा याई हाइबसे ममुत ताना खंगद्री मणिपुर दरबार रिजोल्यूशन नंबर 10A 1932 की मतुंग इन्ना थोकलिबा ऑर्डर असि कना अमतना ककपंगमदे हाइरिबा रिजोल्यूशन असि ब्रिटिश ने पालिंगै मतम मणिपुरना इंडियादा तिनद्रिंगै मतमदा थोकलंबा रिजोल्यूशन मसिगी रिजोल्यूशन असि चिंगया कयादा खुंदारिबा मैतै सिंगना खंगनबा होनदबा असि लाइबक थीबने मनाक नकपा चिंगयादा खुंदाबगा लोइनना चिंग सिंग असिबु योखतपदा मैतै सिंगी चाउरबा हक लै अखोई मियोइबना चिंगपा तुरेल उमंग वामंग असि योखतपा मथौ ताई हाइरिबा सिंग असि मियोइबना हिंगबदा थाथोकनबा याद्रबा अमने चिंग उमंग वामंग सा उचेक लेत्रबदा मियोइबना हिंगबंगमलोय मरम अदुना मैतै सिंगना मसा मसागी राइट खंगना अमदी चिंग अमदी उमंग वामंग योखतलसी हाइना हाइकिबगा लोइनना अपुनबगी ओइबा वासकसु लौमिनखे उमंग वामंग सेमकची अखोई उवा योखची अदुगा लोइनना अखोइगी राइट अखोइना खंगना खोइ थबक तौसी हाइबदुनी चिंगोंग तारिबा तंपाकी खुन सिंगना अखोइ खुदिमंगना मिपुंग खुदिमंगना इसागी राइट तो खंगना खोइ चमिनासी राइट तो खंगना बोहनबा मतमदा अखोइ खंगदबा उदबा यारगसु अखोइ खरा डॉक्यूमेंट खरा खोइना लेजरे लेजरिबा डॉक्यूमेंट सिंगसे अखोइना पाइसलगा अंबारीदा तरंगदा हापगा थंबा याबा पोनते अखोइ जंगन सेमगची अखोइ चिंगमा चिंग यावदना अखोइ हिंबी यारो याबसमती मतम पुनमत अखोइ काउबिरनु अखोइ तंपाकता लेबा खुनसिंगसिना अखोइना सिनरिबा चारिबा इसिंग उरिबा लौसिंग लोइना हिरम खुदिमकसिंगसे चिंगसी याव योखतना अखोइ यारो हाबसे अखोइ काउनरोइसी अदुना याम मरुइबा स्टेट दरबार गी द मणिपुर स्टेट गेजेटेड जून 5 1933 पार्ट 3 की पोसे अमुता नैनमिनसी अमरमद कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर इस्लाम खान फोंदोखिबदा तंपाकता खुंदारिबा मैतै सिंगना फॉरेस्ट की मरमदा नैनबासी वाटपगुम तवी खुंगंग की मफमदा तारिबा मैतै सिंगना मखोइदा ओनसिलिबा नाइसिंग अदु सिजनब याई हाइना दरबार रिजोल्यूशन 10A 1932 दा मयेक सेंगना इरी रिजर्व फॉरेस्ट अमदी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सु ओइसनु अखोइना मधु सेमगतपा सागतपा याई मैतै सिंगना नकनना लैरिबा चिंग सिंग असिदा चाखत थौरांगा मरी लैनबा थबक कया पाइखतपा याई चिंग सिंग असिना अखोइ मियोइबना हिंगबदा चाउना मतिंग पांगले हाइबसी अखोइ काउगुमसी मरम अदुना उवा योखतपा मथौ ताई मौसा लाइरेंबिना पिबिरंबा उवा कया असि अखोइना ngakduna thamsi uwa thawai panba uchek kaya paktaknana yanthатpa amadi hatokpiba matamda miyoiba khunaina kuina hingba ngamloi haibasi khangminasi hain haikhe 1947 dani akoigi india umba ningtamse matam si phaugi manungga langthokpa sina reserve forest ka to oya haiba british palini matamda langthomani india manipur da leiriba reserve forest ki jagam khaise मणिपुर निंगतम लाथोप रिजर्व फॉरेस्ट की लमसे ब्रिटिश पाली लाथोपना हेन यामी फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है ब्रिटिश पाद्रब 1947 की प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लाखिबने अदी रिजर्व होगेरा प्रोटेक्टेड होगेरा हाइरिबो जगह दरबार की खुनसिगी नत्रगना मी योई सिगी हाइरिबो मफमसे अखोइना रिजर्व की खाइदोग थमबनी एना लेरिबो जगह से हाइरिबो खुनदुगी नत्रगा मियोइदुगी अदु होगेने
Tamenglong Forest Division Wildlife Trust of India amasung Ran Forest Club Tamenglong ga khutsamnaduna Duigalong da chatharakiba 7A side men and women football tournament ngarang loisinkhre loisinbagi tawramda DEO Tamenglong Kharibam Hitler Health Services ke Director Oiramba Dr. Sambo Gonmai RFO Tamai Kundrakpam Johnson Su Sarukyake Amur Falcon gi matangda Mahiroi Singhi Saireng Iba Changdamnaba amasu pangthoki tournament asida nupi team mari yauna punna team taramapalna Sarukyake Winner amadi runner oiraba team singda manamathum sing yenthokhe miramdagi chakta ba pairakliba uchek Amur Falcon bu ngak senanaba miyamgi wakhal tahanabagi pandamda tournament ase pangthokibane Security Forces na ngarang pripa ki active kader ama Andrew Kamaram lekai dalaiba mayumdaki fare hairi police tagi fangma pauda fagatlaba mi asigi maming Fanjobam Thazamanbi chahi kunithoi sure mangondagi mobile phone ahum amasung Aadhaar card ama fare hairi Hauzik Pawgi Marak Thana Tenba break amatang nominase Sangai tutorial Kwakathen ki class 10 amadi 12 ki revision course ki admission form thaba hausare class 12 ki oina lakliba November 3 tagi class hausare kani loinena class 10 gina December 1st week tagi class hausare kani chahi kuding ki position holder kaya puthokliba coaching center asida ben amadi hostel ki kudong chapasu nubigani Matam gi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudak ta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw maring chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adom gi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakning ba phawdaba puk nungai taba khong hamba nungai raktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Break itung da taram nok chari makha taba pau pizari Manipur police na ngarang huikap makha lekai dagi mi ama ganja kg taruka konana fare hari paraba mi asigi maming 1000 razen chahini fumanga huikap makha lekai dagi ni hari Teaching, learning amasung research ta AI integration habasida numithumnegi hands-on workshop ama NIT Manipur da hautokre Ministry of Education ge sentang makada pangthokiba workshop asigi haudokpagi thoramda ICT amasung project management unit ki head Dr. K Srinivas Center for Policy Research and Higher Educational Planning and Administration New Delhi ki Director Professor Pradeep K Misra NIT Manipur ki Planning and Development ki Dean Professor Rajesh Kumar Su Sarukyake Nepal ki VC Professor Sasikala Wanjarisu virtual oina thoram asida wangangke workshop asida NIT Manipur ki faculty yankhai mathoi henbana sarukyari Loislapada mariba pau amukana pisari Darbar resolution ki matung inna maitai singna manak nakpa akoibada leiriba ching singda khundaba yai haina harauro village development committee ki secretary nongthongbam funindron haikre Hauzik Pawgi oina Am-Istv na sandok chaba Manipuri pau matang asida losinjare mideng tabri ba pumnamak po amuka hana khurumjare